Torta našeg detinjstva. Ovo je čuvena Vasina torta. Idemo odmah na pripremu. Prvo ćemo da umutimo belanca dok ne postanu bela i penasta. U žumanca sipamo šećer i umutimo dok ne dobiju bledo žutu boju. Sada postepeno dodajemo umućena belanca i špatulom mešamo dok ne sjedinimo. Sada malo brašna, pa malo mlevenih oraha ili badema i još jednom nežno promešamo i sjedinimo. Pripremimo kalup, nauljimo ga, obrašnjavimo i prebacimo našu smesu. Izravnamo i ide u rernu na 25 minuta. Kora je pečena. Ostavimo da se ohladi. Na srednje tihoj vatri sipamo mleko, vanilu i koru od pomorandža. Promešamo i ostavimo da se zagreje. U 5 žumanaca sipamo šećer i promešamo. Zahvatimo kašiku mleka i sipamo u žumanca. Kratko izmutimo i prespemo nazad u mleko. Mešamo 2 minuta. Sada dodamo mlevene orahe i sjedinimo ih sa mlekom. Vreme je za menaž čoko dugmića. Mešamo dok se ne rastope i za kraj ide iseckani puter. Sve lepo promešamo i sjedinimo. Sklonimo sa vatre i ostavimo da se potpuno ohladi. Sada sokom od pomorandža zalijemo našu ohlađenu koru i čim upije, vreme je da prebacimo naš ohlađeni fil i lepo izravnamo i izjednačimo sa svih strana. Finiširamo slojem umućenog šlaga i ukrasimo elegantnom menaž čoko dekoracijom i ohladimo preko noći.